Dajte mi jedan dokaz, ja patim od toga da Hrvatska, evo bolno mi je da je nema, bolno mi je da je nema. Ne, mi smo živa, države se uređuju u pravnome smislu, tako je. Jedan hrvatski zakon, evo dajte bar to kad kažete. Dajte, pomozite, recite mi. Ustav je na svim zakonima. Ali evo, draga gospođo, Hrvatska... Ustav nosi oznaku jugoslavensko klase, iako Hrvatska ima uredbu o uredskom poslovanju. Mi krećemo od sebe i želimo da vam bude bolje. Danas, sutra i... A zašto me tako vrijeđate, gospođo? Irma Vladović, ja cijenim vašu svaku riječ, ali zašto vi odbijate razumjeti što ja vas pitam? Ja, imam tu šta imam i ne mogu to provjeravati. Ali je li vam jasno da vi ne radite na Hrvatskom sudu, da iza ovoga stoji ko zna ko? Zašto Hrvat ne može imati ispravan grb, ispravnu oznaku predmeta, ispravan pečat, ispravnu zastavu? Zašto to Hrvati ne mogu imati? U ime koga ste vi ovo presudili? Recite mi, molim vas. Gospođo draga, pa moram, prekinut ćemo to. Ništa. Vi imate svoje razloge, samo znate šta.